Usiqiniseko mvela sithi ume ngo-live ke lensizwa nokuhlaziya uMaskandi sonke siyayazi insizwa nje edume kakhulu esizakhele kakhulu udumo mvelazi Ngiyaphila mkhulu kahle Ngiyaphila kakhulu ake ngiqale ngizwile mawuthi uphethe inkosi lapho ngithe ake ngithobe kakhulu kundaba ezitha ngikhuleke abantu abaningi bazawuboniseki mvelasi ungathini ngalokho bephambanisa mabetha ngiboniseki okay masephuphileke indaba ezithi isiphi step isesiright sokukhuphuka noma iyiphi indlela eright yokubuyela egemini ukuthuka abaculi abaphezulu khona uzonakwa ukutalapha kwasani njengoba uchaza uSumbrozo delela uphuzana vele ligcoka amushaye kwasani sahlangana asibinde ke sibambane asinqake simbingelele sinamukele sithe zonke nje izilwane zasemgedeni asiqhubeke ke manje sisemgedeni ngoba kunakele olesithathu konje namhlanje indaba ezethu Tuesday senijabulisa phela sekuseduze ukuze phela mhla 13 siyangena ngathini awazothisha bawona mhla 13 okay bambe hayi nalezo iyahlupa abantu abasebenzayo ukuthi ngombola ngemali ethini ngazile ukuthi yalapha ingalo nje ngizama ukubhala ngaba namo TK izuma into enhle kamsholo zingane sempela sinamukele kuphinda kophi lapho nikhona ngokujwayelekile ngihambi ngedwa ngihamba nenkosi yesizwe sakamnikathi undaba ezethu ngiyaphila indaba ezethu kahle siyaphila hayi akufani liyashisa ilanga namhlanje angithi nje kulezi insuku akushisi ikhipha umkhovetsheni ya no kuyashisa kakhulu ukuthi phela ngenxa ukuthi sishawe sebreeze leyo uzibona ukuthi ilanga hlala lihlasele ngoba isikhumba siyakhefuzela siyakhefuzela nemali ke phela ke nemali asifani nale genga ngasegoli ishawe ilanga liza ngqo ngathi iqhamuke enza neAfrika Mbukeli wasemgedeni namhlanje nje wazi ukuthi sihlezi siphethe ama surprise namhlanje siphethe insizwa kamaphumulo edume lapha ke enkundleni zokuxhumana ngithi nje ku TikTok insizwa kaMvelasi umthembu umvelasi usiqiniseko Mvelasi idume ngo live ke lensizwa nokuhlaziya uMaskandi sonke siyayazi insizwa nje edume kakhulu esizakhele kakhulu udumo Mvelasi Ngiyaphila mkhulu kahle inkosi lapho ngithe ake ngithobe kakhulu kundaba ezitha ngikhuleke ngiyasikhumula nje igqoko imali ngiyathoba kakhulu mfowethu indaba ezitha Mvelasi ngiyela nawo mfowethu baba nawo bonke abantu bomgede sanibona mfowethu Mvelasi omkhulu Mkhulise mhlambe ngaphandle ngokupholisa amaseko ukuhlaziya uMaskandi kuqale ngawe amandla endoda kaZulu kuthiwa wadliwa into nje eqale ngawe isihambe yazi yafinyelela ezingeni eliphezulu sekunabanye futhi osubazele nabo asebeqalile asebeuhlaziya uMaskandi futhi nje kwawuthatha uMaskandi kwawubeka ezingeni eliphezulu mhlambe nje ungasichazela kafushane ukuthi lokhu kudlala indima engakanani mhlambe ekuvuleni iminyango ethile empilweni yakho nje ngibhekise empilweni yami okunalokho mhlawumbe ngaphatha mhlawumbe ngibhekela kuyindaba ukuthi kwenzakalayo ngiyabuka mhlawumbe noma sengibuyela kumina ngoba kahle le nto engangiyenza ngangayenzi ngosingami kodwa inhloso yayinkulu kakhulu kwawukuthi ngoba mina ngibe nenhlanhla yokuthi ngisheshe ngisondelane mhlawumbe nama-artist noma mhlawumbe ngiwabukele eduze so ngikubonile mfowethu ukuhlukumezeka kwabo noma ukusadisha kwabo empilweni zabo so ungabona ukuthi lento wakade suke sicabanga ukuthi bayiyo abaculi masebeqala bengenile kulomkhakha lokucula kahle kusuke ngeyona masoseduzane nabo kuningi kakhulu ingqinamba ababhekene nazo so mfowethu into eyenzakalile lapha kuTikTok mfowethu ungafika lapha uthole ukuthi kutrend indaba zemjolo ukuthi ubani ujola nobani nokuthi ubani ubheka phe nobani yes ama-places lapha mfowethu edunusa mfowethu vele ebhekele yabheka madombolo uMaskandi ungenandawo lapha nomuntu mhlawumbe wayezama ukupusha kwakuba umambombo mhlawumbe kube uqhubinja kanje ngoba ibona abantu ababedumile ngalezo zikhathi many more-ke ngeke ngibabale bona kodwa nje laba abangigqamelayo mina babengihlapha umxhwele indlela ababefosta
ngakhona noma indlela ababezama ngakhona ukuthi uMaskandi ubhelele noma uyithole iplatform kuleya ndawo ngoba uzokhumbula mfowethu ukuthi avulekile ama-platforms afana no-Twitter sahluleka kuMaskandi ukuthi singene khaxabona avuleka ama-platforms afana no-Instagram afika muva Facebook sahluleka thina mabhinqa ukuthi singenise kona maningi-ke maluphuza kodwa kuphela makufika ku-TikTok mina ngathola ithuba mfowethu ukuthi uMaskandi ikhona into engingayenza nawo ngathi nangenhlanhla uma ngikuzama lokho kwenzeka so-ke mfowethu lokho kusibeleke kakhulu ekuthenini ngigqugquzela abaculi ukuthi abazama ukusondela kubalandeli abantu manje bayayithanda lento yokukhomentela nje umculi abantu bayayithanda lento yokulayikhelwa nje umculi abantu bayenza lento iyayenza noma iba nayo imithetho ekutheleni abantu begcina sebedlalela kumculo wakho kancane kancane-ke lento ngayi-improve ngaze ngangenelwa lo mqondo lo ama-ideas online uzokhumbula kumfowethu nje bakhona abafowethu abaningi sasilwa nawo sasilwa nje leyo mpi leyo yokuthi abaculi sibajwayeze into online nangenhlanhla futhi yagcina isiphumelele mfowethu ukuwina kwethu kwi-platform ka-TikTok iyona esenzele ukuthi yonke into ibe lula kakhulu laphana ekuthenini iy'ngoma kaMaskandi zidayise kahle kakhulu mfowethu lapha ku-online yingakho uyithola nje ingoma bekuyathenda ku-TikTok nakanjani ku-YouTube yenza kahle ngiyashayela nge-TikTok i-upload ngendlela e-right ku-YouTube eqondile ilapho-ke uzoyithola mfowethu nakhona uyithole idayisa kahle lokho-ke sekuyizuzo yomculo iyabona so-ke yizona zinto mfowethu lezi engizenzile nanokuthi-ke kubahle bemcimbi mhlawumbe laba bengenzi khona kahle kungakhona futhi ukuthi kusuke kuyinzotho kodwa nje laba suke bengenzi khona kahle bafowethu sizama ukuthi siwubhule lowo mlilo ukuthi bafowethu anizameni ukuthi nenze into e-right baculi ngoba ngi-understanda yini lento yosiza abaculi mfowethu ukuthi ibuhlungu lento yokukhulelwa igama uthole ukuthi mfowethu i-bank balance noma i-bank account yakho uthole ukuthi mhlawumbe noma kwi-bank card yakho nje awunawo le mali elingana udumo lakho so leyo nto leyincindezi kakhulu umuntu okuyizona zinto lezi ey'ngagcina zikholela kwi-depression nani so yizona zinto ezengangayigqaphela kakhulu so ngase ngizama ukuthi ngisebenzise kulolo lwazana oluncane nje enginalo nami ukuthi abaculi at least bezuze kule nto leya lokhu zeya-online Mpombela sasikushayela ihlombe nje mfowethu njobe eshilo ubafu ukuthi amandla omuntu awadliwa kaZulu ufike kwezwakala ku TikTok ufika nesitayela sakhe esihlukile and ke ngiyayithanda nanendlela yokuthi ukholela kakhulu embonweni yakho leyo nto enza ukuthi umuntu noma angakuganda kanjani kodwa uyakwazi ukuthi uzidefende ngoba uyakholela kakhulu embonweni yakho ngoba phela umuntu nomuntu uma ngabe ekhuluma into ayikhulumayo kwi-platform yakho ukhuluma umbono wakhe ukuthi wena ukuthatha kanjani lokho okwakho lokho kodwa ke sesibuye embuzweni ke ngifisa ukungena kona ubonakala ukhipha statement imvelasi esiveza ukuthi umjolisi kumele uthi angavumi nebrand yakhe ngabe ubuqonda ukuthini ngalokho mhlawumbe umjolisi nje ngikwazi ukubeka umbono kuyena mhlawumbe umuntu okanjani mina umjolisi ngimthanda-ke njengomfowethu omncane yabo ngezizathu sokuthi mina naye sike saphile esigabeni sokuthi size sifinyele kule nto kabhuti yabona so ngiyacabanga mfowethu ukuthi kule nto le kamjolisi noma kuleyo nkulumo engiyikhulumile yingapha mfowethu ngiyazazi nginamba abhekane nazo ekukhulisela ibrand yakhe lesihle kangaka nje kuyo namhlanje so ekubekeni kwami umbono kule yakhe ukuthi mhlawumbe umjolisi akaqaphela izinto ey'thize bengekhona akukhona ukuthi mhlawumbe ngenzela umthandela ifavor abantu-ke kodwa leyo nto bazoyithatha beyihlandekezele just because baney'nhloso ey'thize engingazazi mina ekutheni mhlawumbe befuna ukuphushela intwana kuleya nto mhlawumbe engiyaziyo mina ukuthi ngeke izibe nomphumela omuhle ngoba mfowethu into ehlupha kakhulu ingoma kamjolisi inhle iqedile ingoma kamjolisi iqedile futhi imnandi futhi abantu bayithanda kakhulu kodwa la inkinga efika ishaya khona lokodwa bona omona ukuthi ngizafuna nje ukuqhuba inkulumo mhlawumbe ngiveze omunye umqondo yes kodwa senenkulu ukuthi la kuMaskandi sinayo ingoma vele njengamanje esemgangathweni ongangokuba leyo nto mina ngidala ukuthini na ingifikisela ngalento yokuthi abantu ungabethembi after mhlawumbe ngengibheka nje ukuthi mhlawumbe bayovumelana nokuthi umfowethu
cishe imajority yabantu abakhona la eSouth Africa uthola ukuthi mhlambe yona isihlulile angazi noma mhlambe bawakwazi ukwamukela lokho nanalento nje ukuthi uyithola usufundiseke usubeka emasayidini athize leyo nto leyo iyayidestroya mfowethu ibrand yomfana mayisuke esakhula noma ukhatha ilakhe makusele engakaqini emculweni ngizokwenza isibonelo umjolisi usekwaba ney'nkinga zama-managers usekwaba ney'nkinga zama-managers kwathathwa ukuthi kuney'nkinga abantu abazange bevele lapho bezomlekelela bekhombisa kumasekulozonamba bebhekene naso umjolisi watholakala ethuko lapho kuze ko-TikTok noma ngeke ngisaspecify ukuthi ubethuko bani kanjani kwasatuma kanjani kona nje sike safika isimo esinjalo igama likamjolisi lilengeleweni labo bantu bengaqhamuki bekhombisa ukumeseka umjolisi kona namhlanje ngoba nakusekunje uma sesibeka umbono thina siphelile la umjolisi ngasona isikhathi futhi esikhombisa ukuthatha umculo wakhe sebeyakhala manje sekuney'nkinga akukho agenda kuleyayo kuphela ngiyalisabela igama likamjolisi kuphela hey ngiyakuzwa Mvelasi yazi indaba ezithe njengoba kade uke wa-highlighta ukuthi uMvelasi waziwa njenganomuntu okholelwayo kakhulu emboneni wakhe abantu abaningi basawuboniseki Mvelasi ungathini ngalokho no basuke bephambanisa uma bethi angiboniseki kunomehluko phakathi kokungaboniseki nokungafuni mhlawumbe controller omunye umuntu yes kunabantu abafuna ukukukhethela uma uzovula umlomo besikala ukuthi uvula umlomo wenze uthini mawuphefumula kanjani wawuphefumula phezulu mawuhlafuna wawuzisheshisa idla kancane kunabantu abafuna ukudifendela zonke izinto inkinga lapho wekuthelela ngezi lento ethandwa yibona ngenza lento mina ngibona ukuthi ngaleso sikhathi mina ngiyakholelwa kakhulu entweni efana naleyo futhi uma ipruveke wrong angikunqeni mina ukuxoxoza isigqoko ngisho ukuthi hayi bafowethu hayi ngishaya eceleni laphela ngisuke nami ngingavuli kodwa ngikhuluma nje ngenxa yokuthi amehlo ami sekunesikhathi ngibuka ngawo mhlambe njena sisalapho njena ungathi kuthini ukuphawula kwakho ngokudlula emhlabeni kukaDubula ebenisendimeni eyodwa naye nje endimeni yokuhlaziya ukukhuluma ku TikTok inkulumo eyibonisayo lapha nalapha kanye nokutalabhana ke njena kuphathe kanjani mhlambe ungasiqala usiqalele ekutheni kuphathe kanjani ukulokhuza ukudlula kwakho ukuthola indaba zokudlula kwakhe emhlabeni nanokuthi nje uyibona kanjani le ndaba ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi ulimi lakhe bese lunenhlabathi kakhulu ngasensukwini zakhe zokugcina engingakusho mina mfowethu kulula kakhulu yabo ngizoqala nje mhlambe ngiduduze laphana emndenini kwakambatha komthiya ngizodlulisa nje mfowethu amazwi enduduzo khona abangani kanye nabo bonke nje abafowethu akade besondelene naye noma kade bephilelana naye eduze ngizothanda nje ukudlulisa mfowethu amazwi enduduzo kubona okunye mfowethu mhlambe masiza la nje straight ekutheni mhlambe ngingathini mhlambe ngokwey'nkulumo zabantu mina njengosiqiniseko ngiyacabanga ukuthi kunezinto ey'ningi thina esingazazi okusho ukuthi abafowethu njengoba sebekwazi ukuba nenze okusho ukuthi bayazi ukuthi ubulawa ubani udubula noma yisiphi isizathu sokuthi abulawa okusho ukuthi bona sebekuphenyela kho baze bakuthola thina kwamvelapho besingakakwazi lokho yingakho kuzothi mina bafowethu mhlawumbe isixwayiso nje engasidlulisa esithi bafowethu asingazenzi osiyazi nala singasikhona mase abantu asikuvumeleni asivumeleni lento yokuthi angeke uze wazi yonke into uma umuntu so angaya ngoba nakho umuntu mhlawumbe ubukade mhlawumbe ungamphiwe noma mhlawumbe ekhuluma iy'nkulumo engahambisani nawe mase uyaqala mase kukhona ukulimala lento mase uyiqala uyi-associate ngama-feelings akho mase ufuna iphume iy'lento wena ufuna ukuthi ibe yona ngoba unezinhloso ey'thize ofuna ukuyifeza ngaloyo nkulumo lo osuke ekhuluma ngaleso sikhathi so ekudluleni kwamfowethu emhlabeni ngiyacabanga ukuthi mfowethu ngaphandle kokuthi besiyithandela umaskandi naye siyifundela ngomaskandi unempilo yakhe ayiphilayo eceleni yabo eseceleni mfowethu engekethazi ukuthi mhlawumbe yini egcina isiyimbangela yalento eyenzakalile so angikwazi ukuyithatha loo nto ngiyassociate nomaskandi mina ngiyalwazi ukuthi lokuthi abaculi belale bengadlile ngezathu zokuthi mhlawumbe ama-event awasasele leyo nto bemasizoyi-associate nomaskandi izokwenza ukuthi
ukuthi labantu labo kufana ngabayinvesta lapha uMaskandi begcina bengasawathembi uMaskandi ngenxa yokuthi usupheleka kuzoduma ukuthi uMaskandi uyabulawa. Yes. Yabo uzokhandana ukukhomba manje ilento bengihlezi ngiyibuza even nakulento ukuthi abantu bayocomment ukuthanda kwabo lapho bethukejaba. Ukuthi ubona nje abaculi abafuthi abaningi uzophumula ngobafa ngamagama. Yeah. Umthandeni babefisa ukuba amanxusa kodwa abantu babefisa ukuba noma singabusana. Ongasebheka ukuthi yini manje udule amagama abo adezele kakhulu ngaleso sikhathi bekuvuma ukuthi bebengawathola lawo madinzi. Bathi bangelo ukuthi bengawatholi enkulu yithi bathi ukuthi ngaso ngesikhathi ama-brands abo ethi bawasebenzele ukuthi iye phambili bona emva kwalokho abafowethu befuna ukubafaka ihlamba egcina sengcola manje-ke ama-companies awakwazi ukuthi azaprotect nomuntu onegama elingcolile noma othukwayo emphakathini. So yizona zinto lezi eziyimbangela enkulu ukuthi umculo wethu noma abaculi bethu begcina bengasathuthuki ngendlela okufanele ngabathuthuka ngakhona. Hayi kwamvelasi mfowethu ugeqa amagula sibonge nje ukuthi ukhulume kahle mfowethu ngicathi ukuchaze konke mhlawumbe asibonga kakhulu mfowethu ukuthi ke uyihlaziye uyichaze kahle inkulumo yakho nanokuthi wenabe njengoba phela akubona bonke abantu abathola ithuba lokuthi basondele kunina nikwazi ukuchaza inibone ensuke niyikhuluma ku social media asivale ngokubheka ukuthi mfowethu usichazele ukuthi ngoba phela nawe sike sabona kukhona abathiwa bakuvakashela abathatha namafoni ukuthi nusineke ukuthi ubhacephi kulezi insuku. Ndaba ezitha usakhuluma ngokudondolozela nge-AK nje kungagcina mina ngidondolozela ngama-pumpkin senidondolozela nangegeja straight ke manje ethiwa kudondolozela ngegeja and ithi inkulumo sengimdala abafana sengidondolozela nge-AK ngoba anginawo amandla okubaleka. Ndaba ezitha ezomgede trending news ukunodaba olukhulu olishaqisa iSouth Africa yonke sike sathi ukuthi lithi kancane kusiqiniseko wakhuluma nawadlulisa amazwe enduduzo ukudlula emhlabeni kukaDubula umfoka Sontshikazi umfoka Mbatha loyana obedume kakhulu nje na inkundleni zokuxhumana kudala Jwana kuhlekwa kosiwinyama kumnandi besondelena kakhulu noMgibe ngimbonile noMgibe naye ekhuluma naye edlulisa amazwe enduduzo ngoba uMgibe uyena alimala naye and uyachaza noMgibe ukuthi hey uyazi ukuthi wakuphoqa ukuthi sibonane ngalela langa ngathi ngithi kufanele ngiyohlala nezingane wathi no asibonani uyafuna ukungibona noma ungibone emva kwalokho wathi sengihembe bafana bakithi ithi ungawathi nje indaba lezi nanomfethu egameni lesizwe sakamnikati egameni lomgede emgedeni podcast mfethu siyafisa nje ukuzwakalisa amazwi enduduzo mfethu emndenini naseyinganeni zakho uDubula nakunathi ukuthokazi mfethu ngoba indoda leyo isisebenze kakhulu uzakhela igama indoda futhi elandelwa kakhulu siyakholwa ke mfethu ukuthi okonywa ngomlomo kulungiswa ngomlomo okwenzakalile kuDubula ngeke sikwazi ukuthi ngabe isiphi isizathu esikhomba ukuthi kuze kufike lapho kodwa mhlambe thina esingakusho ukukhombana ngemino angeke kuze kusilekelele kodwa okubalekile ukuthi nje thina njenganabantu ade bemlandela besebenzisana naye nakwezinye zezinto nje suke sizibone ezenze ezinhle emphakathini ngale kokuba ku TikTok sidlulise nathi amazwi mfethu enduduzo nalokuthi nje mfethu kuhlungu kakhulu mengabe ubona insizwe sencane kakhulu igcina idlule emhlabeni ibe kade ibonakala ukuthi inekusasa lapho ubekhombisa ukuthi usebenzana nakahle because ubethi mengabe ethumela izithombe umotho umuntu odlalela ngisho nase-ofisini so sinje dudu kakhulu kuma followers akhe nathi siyadlulisa nje kakhulu ukukhala nokudumala ngibonile nje nalapha kwilontshe kaMthandeni ebekade ikhona uGwajo wenhlaka production interviewer uMthandeni ethi umxoxela noma ufisa ukuthi aphawule ngodaba lokudlula kaDubula kanti uMthandeni ubengakalazi udaba kwayena uMthandeni uvele nje washokheka wangazi ukuthi athini kwangabe sakwazi ngisho ukuqhubeka nale interview ngokuthi naye mengabe echaza ukuthi insizakade esondelene kakhulu naye ezingeni lokuthi beyisondelene noMgube so nje udaba nje olubuhlungu kakhulu mfethu. Hey ndaba ezitha mhlambe abantu abaningi einkundleni zokuxhumana bakhuluma ngokuthi cishe ukuhamba kwakhe kuncikene nezinkulumo zakhe ezihlabayo abevamise ukukhuluma ngazo
elokhuzeni kwi-blog yakhe. Mhlambe kungenzeka yini ukuthi kuhlobene ngoba ngiyakhumbula ibhanyazile TV yakithi uke wayikhuluma indaba ukuthi ukhulumile nomndeni wakhe kodwa ubesasesibhedlela umndeni wakhe wakucacisa ukuthi awungabazi ukuthi ukulimala kwakhe kuhlobene nezinqushunqushu zakwi social media yena uyibona kanjani leyo no bethu ikhona ipossibility ukuthi cishe ukulimala kwakhe kuhlobene nezinto zokukhuluma mhlawumbe izinto ebezibuya ukuthi zinenhlabathi kwi social media there is a possibility ngeke sibe ngane isiqiniseko mhlawumbe ngaphambi kokuthi mhlawumbe kube khona uphenyo lenzakala uze kutholakala iqiniso balo lo daba kodwa ubukeka ikhona ipossibility yokuthi cishe izinto ezonakale kwi social media ngenxa yokuthi bekuye khona abafethu la uthola ukuthi bagcina bekhuluma bephatha even namagama abantu okugcina futhi kwesinye isikhathi uthola omunye umuntu mengabe ebuka le nto ekhulunywayo ngegama lakhe abone ngahlambi ukuthi icelela phansi isithunzi Ndabezitha ilokhuzana asingene kwi-video kaMthandeni yazi umoya wavela waphansi kodwa ke sithi dude emndenini wakambatha alwehlanga lungehlike ababalale ngenxa yoNkulunkulu abathobe amanxeba asingene odabeni lwe-music video etrendayo kulezi insuku ebesanda kuvela ukuthi kwi-channel O i-music video yeGucci but music video yeGucci asishaye nje ihlombe bethu sishaya uMthandeni SK ngiyacabanga ukuthi angifuni ukuthi ngilo ngisho lento ehlezi isho ku social media kuyaqala no umlando yes I don't know nagoza kodwa engifuna ukusho ukuthi ngingasho ukuthi ke kuyinto eqalayo ke ukuthi kubonakale imusic video esezingene elikhulu kangaka ezozihamba iziyothola iexclusive ku channel O because siqale ngokuthi sibone i-video ka Smirnoff ayishuthele eDubai iRush Hour yangena kwi-exclusive kulokuzana ku channel O so sithe singazelele wakhipha noMthandeni naye ayithola exclusive ku channel O so sibashala kakhulu ifama abafethu basebenze kakhulu ngiyacathi lokho uzokhuthaza nanabaningi ngoba abaningi abaculi bamaskandi esibabone beshaya ingoma ezinamandla national anthem ezitrendayo kodwa ke ilahleke sekuthela umuntu avele hamba ayoshuthela ezishuthela mhlambe esentabeni elusinkomo omroza makhuluma abantu abashaya ingoma enkulu omroza fakude abantu abashaya ingoma yes angikhumbuli ke ngisayikhumbula isabuya ukuthi ivideo yakhona ekade injani yomroza awuna ngizwile kuthiwa ugadla kwasani umroza kuthiwa ugadla khuzani ugadla Mthandeni uthi nje ngifuna ukubuya egemeni ngenkani musana ukungizima ngathula kangaka mhlambe ngaphambi kokuthi indaba esitha singene kumroza yini ephuphisa abaculi bakamaskandi ngiyafisa uku-understanda lokho ngoba ngisanda kubona omunye wabaculi ababedume kakhulu Imfezi Emnyama ibiperforma nje elokhuzeni ePaka ngazi noma iseJupiter Park noma kuphi kwi-album launch kaMbeje iperforma lapho uyigqokela ophaqa ngazi nje uyivukele kulaleni angisho kabi ukuthi ngibone ngazi ukuthi akulona uphawu lokuhlonipha ilokhuzana i-craft yakhe lolo njenga nomuntu ebesimaze esezingene eliphezulu uyigqokela ophaqa ujinje ikapisi uyayiculela nabantu uyabona ukuthi abantu abaningi abantu aba-interested kuyena bayakhomenta abantu bathi hawu lo sesaphuma kuyena wanende nje kwenza lento ayenza bayayichaza abantu bachaza izinto eziningi no ngiyakhumbula into eyathanda kakhulu indaba ye-music video ababekade beyenza be-actor ukuthi bathandana yes kwakuyi-act they were just nje promoting i-album yes which is good it's normal yanto ukuthi it was a good strategy but ke i-message kubantu ayifiki ngendlela efanayo leyanto yamdonsela amanzi ngomsele and angifuni ukuqamba amanga igama lakhe likhulu kodwa kulezi insuku alikho ematheni kubantu yes so it's a fact so yini ke phuphisa abaculi bamaskandi hayi ngiyacabanga nje mfethu ukuthi awukwazi ngiyaxoxa ukuhlala David indaba zethu awukwazi ukufika ushaye okay kwenziwa yini ukuthi ufike ushaye ihit mhlawumbe uphinde ulandele ngenye emva kwaloko bese kuyehla ugcine wehle waze wadlula ngisho i-level yamavukane no mhlawumbe lokho kubuye kwenziwe na i-comfort zone khona lento ekuthiwa i-comfort zone mfethu lento yenzeka ngisho nakubasakazi uthola ukuthi umuntu mhlawumbe let's take nje i-radio edumile yazwa ukhozi mhlawumbe umuntu waqashwa emncane ekhosini wabe isquibis ngale kathi kuya ngokuhamba iminyaka naye ekhula ngeminyaka ebese mhlawumbe eqala ukubona ukuthi akasafanelwe
noma kusafanele ukuthi asakaze ngale ndlela ayisakaza ngayo efika sefanele mhlawumbe athi ukwehlisa kancane leyo nto ke bese imdonsela amangqomsele ukuthi ifollowing ngakade naye ezigenyela ngaleso sikhathi useyayiluza ngoba akaseyena lo muntu lo owayebabazisa ngaleso sikhathi ngathi nakubaculi wenzeka njalo ukuthi umuntu uyaqala abe comfortable ukuthi okay I am a successful musician we piano or we maskandi okanye we R&B then aqale abe comfortable bese ke izinga nalo liyaqala liyahle but nje ijwayelekile lento esho mfethu ukuthi uthola ukuthi umuntu uqala nge-DL phezulu international part akujwayelekile ukuthi umculi ashise kusukela ku-album 1 aze awo retire noma aze uNkulunkulu amkhumbulo nokugcina nje ngokuphupha umuntu ugcina usumbone sohlangana naye eqhuba inkomo noma esendela inkomo mase phuphileke indaba ezithi isiphi step isesiright sokukhuphuka noma iyiphi indlela eright yokubuyela egemini ukuthuka abaculi abaphezulu khona uzonakwa ukutalapha kwasani njengoba uchaza uSumbrozo ushaya kwasani delela ukhuzana udelela igcokama ushaye kwasani Thank you.